ntibikabeho. Yes, ni gutyo. Yes, ni gutyo. The tent without God, it shouldn't happen to you. Ntibikakubeho. Let it never happen to you. Utazijyana mu rugo wa mukobwa, ushobora gukonvenka abapasiteri, ariko Imana ishobora kuba yarakuvugishije wumva. You may convince the pastors, but God, if He spoke to you and you don't listen, ntabwo ari niba gukubita ikofi hariya, ntabwo ari pastor uzaza kugutabara. when they will abuse you in that marriage, it's not your pastor who will rescue you. Mumbabare mvuga ukuri. Tujyane Igicu. Let's walk with the cloud. Nubona kitagihari, hagarara. If you see it is not there, stand. Nubona kigiye, genda. And if you see it going, move with it. Hallelujah. 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 Uramahoro Yanje ubutunzi bukomeye kubana nakumenye n'ubuntu nagiriwe Yesu uramagije uramahoro yanjye n'ukuri ubutunzi bukomeye kubana nakumenye ubuntu nagiriwe Yesu uramagije Yesu ni wowe nyotewe. Oh, hallelujah. 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 Mureke tumushimire, niwe mahoro yacu. Yesu ashimwe. Praise God. Umugabo mwiza. He's a good man. Numugabo, Yesu numugabo. Numugabo w'intwari, numugabo Yesu, numugabo Yesu, numugabo w'intwari, numugabo Yesu we. Numugabo, Yesu numugabo. Numugabo w'intwari, numugabo. Mureke tumushimire, tumukomere amashyi cyane. Turabasuhuje. We greet you. Murabona ntabwo abantu benshi bangana gutya baza gusa
baje gukina. This big crowd cannot Abantu come ari here. cyo babonye, They have seen something. nicyo kibazana. That's what drove them here. Mureke dushimire Imana ko abantu bafite icyo babonye. Let's thank God that they have seen Abo something. twafatanyije kubisengera Imana igihe, kubisenga Imana igihe, tukabisenga tuvuga ngo Mana abantu bazakubona. Nta kintu cyatuma abantu buzura hariya batarayibonye. Nothing can bring such Ibi ni a crowd. ibihamya byatuma tuyikomera amashi, tukayivuga neza, tukayihamiriza, tukavuga ubwiza bwayo. Of his goodness. Amen. Amen. Turakiriye mwese, mugubwe neza. We welcome you all and be blessed. Murabona twicaye neza, nta bushuhe. When you see Climatiseur irahari, kiretse nawe ufite abandi badayimoni ntazi, ariko mu by'ukuri Yesu ari hano hantu. Yesu ahabwa icyubahiro. And Jesus is Tumukomeye this amashi muri riteraniro rwose, turamunezerewe. and we are happy to be with Haleluya. you. Ahantu hose waba wicaye urahura n'umwami. Wherever you are seated, you are going to meet the Lord. Mureke natwe twiyakire kuko tuhamaze iminsi, twahaganditse, twahabambye ihema. Mureke twikomera amashi natwe. Let's all clap our hands because Amen. we've camped here. We pitch our tents here. Mwakoze abakozi b'Imana baje guterana natwe batandukanye. Thank you, ministers of God, who have come to be with us tonight. Haleluya. Yesu abaha umugisha kandi abakomereze mu murimo. Turababona batari bake. May God bless you and may God strengthen you in your ministry. Haleluya. Yesu abaha umugisha. Amen. Nanjye ubuntu bw'Imana bubageraho ntibunsige. Amen. Haleluya. Ari igihe umanuka uzamuka ahantu ufite ibintu by'iminota 30 ukabona bifasha amasaha 2 kose ibyo bivuye he ukumva biro biradudubiza. Ni ubuntu bw'Imana buba bwamanutse. Amen. Amen. Nta n'ikindi cyatuma mutandambirwa. Nothing Ari else. igihe muje kureba mwaruha ariko ikindimo gikomeze cyake. What is in me continue shining. Haleluya. Duhaye Imana icyubahiro no kuri online team. And we bring all the glory to God. Turabakunda. We greet you those who are Yesu online. abaduhera umugisha. And may God bless you. Imana iri hano hantu The God who is in this ibagire place, neza cyane. may he also Hari bless you. abanyandikiye Those who wrote to me. ya bambwira babonye ibipapuro. Hari umumama Imana ihabwa icyubahiro. There's a lady, may God. Twasengeye igihe kinini dushaka ibipapuro bye ariko ku munsi wa 11 ejo ari muri Canada yabonye ibipapuro. We prayed for her for long and she was been waiting for her papers after Yes. 11 Hari on undi 11th day. mubyeyi yampaye ubuhamya amaze imyaka 9 atabona abana be n'umugabo. And there is another lady who has spent 9 years Nawe without Imana seeing her yamweretse ku family. munsi wa 10 And God appeared to her on the ibipapuro 10th day. byabonetse n'umuryango azabasha kureba uzanamusanga. Her family got their papers and they will go and find her wherever she Ibintu is. by'ibipapuro nabonye bikaze. I've seen her getting papers is something, it's a Yes, miracle. ariko birakaze cyane ariko Imana ishimwe kuri kubikora. And glory be to God that he's doing it. Amen. Turashimira Imana Thank God ya ku muntu wampaye ubuhamya for someone who has shared with me his testimony ko yahawe gutwita muri 21 jours. that in these 21 days she's pregnant, Duhaye Imana icyubahiro. and we give God all the glory. Imana ihabwa icyubahiro. Glory be to God. Hari abandi murabimbabarira kuba ntari kubisoma suko nabishobora kugira ngo mbone umwanya wo kwigisha. Hari umuntu wambwiye ko ejo umuvandimwe yamuhaye ibintu byinshi cyane byo gucuruza. Aramubwira ati ngwino nguhise ngwibyo gucuruza. And another friend, Yavanye hanze. Arangije yabifoto yarabinyereka byinshi. and they were given so many things. Arangije arambaza ate se ndakorera he ko yampaye ibintu ntafite aho nkorera. Ndamubwira ko yaguhaye ibyo bintu bingana gutyo iraza kukwima aho ukorera uyu munsi nyine yiti gushakira iseta. And I said, Ariko "We will yakoze give you an ibitangaza. address." But God has Ni done benshi it. ariko Imana ikora ibitangaza n'ukuri. There are so many who have shared their testimonies. Haleluya. Ariko ubuhamya bwanyubatse nubwo uriya musore uriya mugabo watakaje akazi agatakaza umuryango agatakaza umugore agatakaza abana. Ahantu yicaye niba wenda ashaka ko ari muri overflow ariko niba arimo hano ahaguruka dupepere Yesu. We thank God for No, the kuri brother Imana ihabwa who icyubahiro. shared his testimony last night. He Imana lost ihabwa icyubahiro. everything, his job, his family. Baguhobere But he came ntibakumenyere. here and got saved. Haleluya. Amen. Imana ishobora kukuvana ku bubata bw'inzoga imyaka ingana kuriya. That God that can take you out of that addiction. Of Noneho drugs. yabimuvanaho next day agahita abona akazi muri 21 jours. And after delivering him, the next day he got a Aribwo bwa job. mbere aje hano. Yet he was Yakiriye his agakiza pastor. muri 21. He received Jesus. in Yahamirijwe 21 na days. mwene data. Amen. Bakoranye yataye akazi yabuze akazi afite ubuhanga ariko kubera gutsikamirwa n'inzoga nyinshi. He lost his job because of the addiction None to akazi karabonetse.
alcohol, and now he Imana got a imuha job, n'agakiza. and God has given him salvation. Uwiteka akomeze atunezeze adukore ibintu byiza cyane. May God continue doing such things. Amen. Amen. Birakwiye ko Imana igirira neza abana bayo. It is worth it that God can Ntiwigirishe naho hari ibintu ukeneye. Nta bintu ukeneye. bless. Don't pretend you Nta bintu also ukeneye. need Hari abantu something. bajya banga Mana ngo urabizi ngo iby'umwuka birampagije. Ukeneye n'amafaranga. There are people who say, Ariko the umuntu spiritual wambabariye. things are enough, Ukeneye but n'amafaranga, ukeneye n'inzu, You need ukeneye a n'amafaranga yo kwigisha abana bawe, you need your ukeneye school n'ibintu for your bitandukanye. children. You need so many Abatari things. kwigirisha babikeneye Imana ibibampera. Those who are not pretending, may God give you that. Hari Financial. turabikeneye. Haleluya. We need Hari them. ibintu dukeneye, hari ibintu kwizera twarizeye, Yes, we have turakijijwe, faith and we are born again. turakijijwe. We are born Abantu again. bazakubwira ko udakijijwe uzababwire baze tuganire, bambwire ukuntu udakijijwe. Those who will question your salvation, Ntabwo let them nzi come and we nta discuss. kristometri ihari, sinzi abantu birirwa bagupima ngo ntukijijwe. I don't know how they measure how you are Christian. Haleluya ngo you are not agomana. Yes, That you nta are not. kristometri bafite n'amatiku gusa. Yesu akugire neza rata. May God bless you. Amen. Amen. Haleluya. Turashimira Imana ko kuri uyu munsi wa 12, We thank God that on day 12, umunsi wa 12. on day 12, Haleluya. Amen. Reka ya masoko 12. may all the oases, Ya yandi yose 12 the 12 oases, akugereho kuri uyu munsi wa may 12. you receive them tonight. Haleluya. Amen. Ngo barahagurutse. They stood up. Kuva 15 ku murongo wa 12 turacyari kukubaka igicaniro. Exodus 15. Haleluya. Turacyari kuri rwa rufunguzo rwo kubaka igicaniro. We are still talking about the key of building an Hallelujah. altar. Yes. Kuva 15 ku murongo wa 22 22 The verse 22. 22. Ariko reka duhere kuri 27. Aho babuze amazi kuri 22, babuze amazi kuri 27. Bagera niyo teme tugenderaho uyu mwaka. That's the Nibaza ko theme nta of muntu- this year. nibaza ko nta muntu utayifite muri agenda cyangwa se muri telefone ye. Ni ahangaha turiho turagenderaho uyu mwaka wose. The whole year we are in Exodus 15 verse 27. Bagera muri Elimu. Bagera muri Elimu. Hari amasoko 12 n'imikindo 70. Babamba. They camped. Babamba. They pitched. They pitched the tents. Babamba. They pitched their tents. Amahema Their tents kuri ayo mazi. on that water. Iri jambo rivuga ngo kubamba. The word that says pitching, Kubamba. to pitch Gushiraho. and to set Gushiraho. and to put Genda ubise mu ruko mbivuga. To establish, to put something. Gushinga. and to establish. Haleluya. Gushinga. To establish. Yes, uragenda uvuga bitandukanye. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amina. Haleluya. Aho hantu That place, barabamba. they set up tents Barayabamba and pitched them kuri ayo mazi. on that water. Mwebwe ko mufite ubuhanga, wenda tubonye n'abantu bazi kubamba amahema, wenda dufite n'abantu bakora za decoration hano. Wabamba ihema ku mazi? We have people who do decoration. Can you Kandi pitch a mbona tent mushobora kuba muri abahanga on cyane. water? Ndabonye Rosine, wenda Kiki sinzi aho yicaye, n'abandi benshi. Nanjye ndimo. I know you are Nanjye iyo team experts nyebamo. in decoration. Twabamba ihema ku mazi. Can we pitch our tents? Hejuru, wari muri abahanga. Haleluya. On top Wenda of mwabanza mukaribamba ku rubaho, Maybe you put wenda wood mugahita first. mushiraho. Sinzi ko mwabikora. I don't know how you do that. Ariko But kubamba ku mazi, to pitch on water, amazi ntabwo ari stable. water is not stable. Ni kuvuga ngo ihema ryawe It means your tent, aho wasukwa hose, wherever you can be aho poured, washirwa hose, wherever you can be set, ntuzatakaze ihema ryawe. don't lose your tent. Ushobora kuba uri muri level imwe uyu munsi, You may be on one ariko level, level Imana izakujyanamo but where God is kuko taking you, amazi agiye gutemba, because the water is flowing, ariko ihema ryawe but your tent, ry'Uwiteka ntirizave hejuru yawe. may the tent of the Lord shall not depart from you. Ndi kwigisha ku gicaniro. I'm talking about the altar. Abisirayeli The Israelites, baragendaga, they walked, ariko Imana ibashiraho ikintu cyitwa igicu and God put a cloud on them, cyahagarara, and it could stand. bagahagarara. They could stand. Bari bazi ko bagiye kwavansa nta gicu, They knew that advancing without the cloud, ibintu byose bazakora ni ubusa. whatever they would do would be in vain. Noneho igicu kikabayobora, And the cloud could lead them. cyagenda bakagenda, If it goes, they could go. cyahagarara And bagahagarara. when it stopped, they'd stop. Umunsi umwe
One day, umugore witwa Miriam akorana urugambo na musaza we, urugambo rwa Miriam. one day a woman called Miriam Hallelujah. gossiped with her Hallelujah. brother. Miriam yari worship leader, yari umuhanuzikazi ariko urugambo. She was a worship leader, a prophetess, but she had Urugambo rwa gossip. Miriam rwadindije abantu iminsi 7. Her gossip delayed people 7 days. Kuko Imana ntishobora guhomba Miriam. Because God cannot lose Miriam. Ariko ikibazo nuko yatindije abandi bantu bose. But the issue, she delayed the entire group. Kuko ririya hema kugenda. Because that time Nta to gicu move, byari bigoye. without the cloud, it wasn't Igicu possible. ni presence y'Imana. The cloud was the presence of God. Igicu no kuvuga ngo Imana iri kumwe nawe. It meant God is with you. Uwiteka The Lord, ntuzigere umusiga. don't go Dore ko far ugiye from him. kuzamuka umbabare ntuzamusige. And you are going to rise up, don't Hallelujah. leave him. Noneho bakoze gossip When they gossiped, bashirwa hanze bagira ibibembe. they got leprosy. Miriam agira ibibembe iminsi 7 yose bamushyira hanze y'ihema. For 7 days, she was outside, out of the tent. Bibiliya iravuga ngo igicu kiva hejuru y'ihema. The Bible says the cloud departed from the tent, Ihema riri ryonyine. and the tent was standing alone. Oh, ihema riri ryonyine. It was alone. Reka mbasi mirangize mu nyito. Ihema riri ryonyine ridafite igicu riragatsindwa. Ihema ryonyine Imana itakirimo ntibikabeho. Yes, ni gutyo. Yes, gutyo. The tent without God, it shouldn't happen to you. Ntibikakubeho. Let it never happen to you. Utazijyana mu rugo wa mukobwa ushobora gukonvenka abapasiteri ariko Imana ishobora kuba yarakuvugishije wumva. You may convince the pastors, but God, if he spoke to you and you don't listen, Ntabwo ari niba gukubita ikofi hariya ntabwo ari pastor uzaza kugutabara. when they will abuse you in that marriage, it's not your pastor who will rescue you. Mumbabare mvuga ukuri. Tujyane igicu. Let's walk with the cloud. Nubona kitagihari hagarara. If you see it is not there, stand. Nubona kigiye genda. And if you see it going, move with it. Hallelujah. Ndabibwira no kuba pasiteri batangira amatorero. Even for the pastors who are opening churches, Umuntu yapfa nta gicu mu itorero. someone can die if there's no cloud in the church. Umuntu yapfa neza bakamushingura. And you can bury that person. Ariko ndebera umuntu muzira mwicaranye uti aposo ko atakuzi ubu yagushobozwa niki. Hallelujah. Murabona nabashobozwa niki bene data. Tuganire n'ukuri. How can I Ibaze ro manage you? nkaza Imagine if I nkiyambika ibubu imbere yanyu ngo nje kubayobora. Icyo mwankora. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana ishimwe. Thanks be to God Ko hari igicu that there is a kigiye cloud kujyana nawe. that is going to go before you. Ugiye kurangura ngo nuko wabonye mugenzi wagiye kurangura. Dubai iriya irahari, Ubushinwa hariya burahari, ariko ndashaka kubwira nuzamuka mu Bushinwa uzajya n'igicu. If you go to China, go with the cloud. Uzajya n'igicu. Go with the cloud. Haleluya ziracyari nke ariko ndabizi ko ari byiza. Uzajya n'igicu. Go with the cloud. Uzature mu gihugu ufite mu igicu. Live in a country with the cloud. Haleluya. Amen. Uzatwara abana kwiga muri Amerika hari igicu. Take your children to America to study if you have the cloud. Hari igicu. With the cloud. Hari igicu. With the cloud. So kuvuga kutazagira ingorane. It doesn't mean you not go through Ariko trials. kuko hari igicu cy'Imana. But because of the cloud, Hazabamwe ubuntu. you will have grace in it. Uzaba burimo uzageragezwa You'll be ariko hazaba harimo ubuntu. But you'll have the grace in it. Uzaba ufite n'ubwira uti Imana ko ari wowe And you'll have someone to tell, but it was you wambwiye ngo njye ahantu who led me to come ko wambwiye here. ngo ntware abana aha And you hantu. told me to take my children Ibi ni there. ibiki? What is this? Ibi ni ibiki? What is this now? Imana God izagusubiza. will respond to Haleluya. you. Imana rero iravuga. So God speaks. Ivugisha abato, He speaks to the young. ivugisha abakuru. He speaks to the old. Ibintu byo kwigirisha ngo ntabwo yumva, ntabwo mbyemera. Stop pretending that you can't hear him. Haleluya. Ndabizi ko bamwe bambwira ngo bumvise ikintu. Haleluya. Vuga ngo ikintu. There are people who say, I've heard something. Ya numvise ikintu. I've heard something. Icyo kintu wumvise. That thing you've heard, Ushobora no kutumva ikintu. you may not even hear Ariko muri it. conviction yawe But in your conviction, ukumva you feel it. Imana ifite ikintu ikubwiye. And God, you understand what he's saying. Umuntu yaransanze. Someone came to me. Arambwira ati harabongereza. Bageze hano. Uzajya ukora kabiri mu cyumweru namaze kwinjira mu muhamagaro. Haleluya. Uzajya ukora kangahe? Kabiri mu cyumweru. Ambwira pounds bazajya bama kandi bakayohereza mu buryo buri international. Ariko mwambabariye. Nsanga na pounds 4,000. Icyo gihe. Ndavuga rero Mana, urabizi ko nzajya ngura intebe. Vuga ngo gutereta Imana no kuyibesha. Nzajya ngura intebe,
nzajya nkora ibintu byose Mana ntabwo uzishima. Hallelujah. Nkumva yari ni international bintu biri nyine ariko birimo n'ibintu by'abarokore. It was an NGO with Yes. Christian by'abantu values. bizera basenga like a Christian NGO. It was like a Christian NGO. Ndavuga rero ibi bintu birimo n'Imana, n'ibintu bya counseling. There was counseling and Urumva ko godly ari values, byiza. and it was good. Kandi ni ibintu numva nshaka kandi mbamo. And I felt like it is mine, truly. Turapatana turavugana. And we talked and decided. Hallelujah. Nta none tujya guhura. Then we went to meet. Imana irambwira And God told me, ngo koko genda. truly you can go. Ngo genda. Go. Muracyankunze turi kumwe. Murashaka kubyumva cyangwa ntabyo mushaka? Hari abantu bakandagira Imana nka kuri umumotari akandagira moto. There are people who step on God. Ceceka. And they say, keep quiet. Ndabishaka. I want it. Ceceka. Keep quiet. Ariko uba wumvise. But you have heard. Noneho Now, ngeza mbere y'abo bantu nisetsa ariko nkajya numva niha amahoronisation. Haro amahoro ariko no kwimahoroniza. Turi kumwe si kuvuga ko ari bibi. Ariko calling yari ku buzima bwanjye si Imana yashakaga. it doesn't mean it was bad. Si Imana yashakaga. Hari ibintu yashakaga kuri iki. Yashakaga ko nyikorera. Yarebaga ishanga. Yarebaga abo ngomba gukomeza kuyobora. Yarebaga abazavuka. Yashakaga full time in ministry. Full. Vuga ngo full. God wanted me to be full time in Bivuga ko se ministry. ntagira amahema ndoda. Bivuga ko Imana itampa umugisha se yawuma ariko wishaka. Area itazantwara. Area nzashobora gukora itankuye mu muhamagaro. Imana irambwira ngo rogenda ariko wijyane. But go alone. Ndavuga Mana ngende. Should I go? Muzi ko muri Daniel 11 ni 11 cyangwa 12 haravuga ngo bamwe azabanyuza donc azabasheshenga. Sinzi ko mubyumva. Ririya jambo gusheshenga rero sibyo akavuga ngo ariko abazi Imana yabo baza kuri 32 bazakomera bakora ibyiki bakora iby'ubutwari ariko abava mu masezerano bizagenda gute azabayobesha. Muzi ko ari Imana izabayobesha. Najyaga ngira ngo ni Satani riri. I thought it was Satan corrupting them. Ariko abantu bari hano banza batanyumvise. Nari nzi ko ari Satani. I thought it was Satan. Harabango abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga. Yesu we ariko abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Uzirinde gusheshengwa n'Imana. Avoid being flattered by God. Imana kukubwira ngo genda. God telling you go. Natuje mama. Ya mugenze ngo ntabwo ari apostle akubwiye ngo uzi. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Uva kubwire. Gusheshengwa n'Imana riri. To be flattered by God. Ni nko kukubwira ngo do it. It's like telling you bikore. Ugahita ubwira abantu ngo you know what ngo yambwiye ngo mbikore. And then you say ntabwo ari byo yavuze. That's not what he said. Ariko akurikije experience n'imyaka mumaranye. Yarazi ko ugeze ku rugero rwo kubasha kumva. None ubwo uri kwigirisha nkaho utari kumva kandi ugeze mu rugero rwo kubasha kumva. Reka gusheshenge. Ni nk'umukobwa uvi wabo. Murahari. Bwira mugenze ngo wowe rero uyu mwaka ntabwo izagusheshenga. Amen. You will not be flattered by God this year. Ndashaka undebera nawe uri uburyo umubwira uti ntabwo uzasheshengwa. You will not be flattered by God. Ni nk'abahungu ngo bashaka umugore uri presentable. Ugasanga ukuntu hasa n'ibyinyo azagukura. Ntabwo mbizi nukure mu mbabare tubiganire. Are you ready to maintain that lady? If you are ready to maintain her, okay, go. But how are you going to maintain her? Arashaka ko muri 100 ku munsi kandi 100 nibyo wishura inzu ku kwezi. How are you going to manage it? Ndi mu mwuka. Hallelujah. Amen. 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 Abantu benshi baba muri pretense, bafite inshuti za pretense. Can you do it? Yeah, I can. You can't. Ugasanga uragendera kwihwa imyaka 10 uri kugenda upfiramo. Ariko Imana uyu mwaka this year
irakubwiye ngo igicu kizakugumaho. He says the cloud which shall not depart Ndashaka from kuvuga me. ngo igicu cy'Uwiteka kizangumaho. The cloud of the Lord shall not depart from me. Hallelujah. Amen. Nk'uko Imana iri kukubwira ngo ugiye kujya muri Canada, hari ba Auntie Sophie bavuye London bazi Kigali. Iyi Imana ivuga kujya muri Amerika gusa, ntikubwire kujya Kiramuruzi niyi. Nyamara ntabwo numvise munganiza, ndashaka turebane. Ishobora kugutuma mu buhinzi, ishobora kugutuma mu kintu runaka. Imana ibabaye abantu bayo. Wari uziko abantu bose yaremye, nta ba VIP barimo, kuko turabo yaremye. Harimo ubudehe bwose, kuko turabo yaremye. Ntabwo igihe cyose izadutuma mu banyamugi. Okay, sawa, ndafashijwe. Ako kantu numva kari kumfasha ngakomeze. Hallelujah, hallelujah, komera Imana amashi. Hallelujah, hallelujah. Nigeze gusoma ahantu bavuga ngo tubuzwa n'umwuka wera. Ego mana, ndabago Paulo we warihanganaga, yaragiye kugenda ahantu ngo tubuzwa n'umwuka wera. Umwuka wera aratubuza. Abantu bamenyereye umwuka wera ubabwira ngo jyaha, bamenyereye umwuka wera ubabwira ngo kora ibi, ariko umwuka wera utubuza. The Holy Spirit who stops us to do something. Nawe arahari. He's also there. Nawe arahari. He's also there. Ariko ngo ajyane, But when he was aza kubona umuntu umuhamagara. he saw a man calling Ari ahantu him, hitwa Makedoniya. and he was in Macedonia. Mu bintu yatekerezaga Makedoniya ntabwo irimo. Among the places Ariko he umuntu ari used to think, Makedoniya aramuhamagara. someone Aramubwira ngo ngwino dutabare, turagukeneye Makedoniya. Ngo menya neza ko Imana ishaka Makedoniya. Ndashimira Imana ko uyu mwaka ntabwo uzahusha umugambi w'Imana. do not go Numva far from the gashaka plan kumva of God in your life. haleluya. Amen. Vuga ngo twubake igicaniro. Let's build an altar. Tugiye kubaka igicaniro, tugiye kubamba amahema ku mazi. And you are going to pitch tents on water. Kandi ndashimira Imana ko ihema ryawe And I thank God your rigiye tent kuva muri level rya ririho rikajya mu rindi. is coming out of one level Ukeneye and goes to amasoko another. 12 n'imikindo 70. You need 12 springs and 70 palm trees. Hallelujah, hallelujah. Je numva ndi on fire. Kandi n'umusemuzi ubanza ari on fire, right? Hallelujah, Lili. Amina. Amen. Ntabwo uri kumva umuriro muri wowe. Jesus, hallelujah. Ntabwo uri kumva cyangwa n'ijye uri kumva cyenyine. Tumva bibira. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. Amen. Iri jambo Elim rirasobanura ngo palm trees, large trees or strong ones. The word Elim means imikindo, ibiti birebire cyangwa binini. Ya bigari. Bigari. Umaze igihe uri munsi wihishe munsi y'igiti gito, Imana igiye kukwagurira. Uvuga ngo large trees, You've been hiding under small strong trees, ones. but you're going under large trees. Hallelujah. Ahandi nanone, it's a place of victory. Ni ahantu h'ubutsinzi. It's a place Ni ahantu. of multiplied strength, Ni ahantu h'imbaraga zikubye spirit-filled life. no kuzuzwa mu mwuka. It's a place of victory. Ni ahantu h'ubutsinzi. Uyu mwaka ugomba kubona ubutsinzi mu buzima bwawe. This year you have to encounter victory. Multiplied strength. Imbaraga zikubye. Nyinshi zikubye. Multiplied Ibintu strength. byajyaga bikunesha ugiye kubinesha. Things that have been And overcoming. spirit-filled life. Ubuzima bwuzuye mwuka wera. Ibyo nibyo bizakuranga uyu mwaka. That's what you will become this year. Hallelujah. Ugiye gusa nkaho uvuga uti muri uyu mwaka Imana yanyaguriye ibiti. And you said this Imana year, yanyaguriye business. has enlarged Imana yanyaguriye amahema. my tent. Imana yanyaguriye amasoko. My spirit. Imana yanyaguriye imbaraga. He has- Yampaye imbaraga nyinshi So much. zo kubasha gukora. Yampaye imbaraga nyinshi Give me strength zo kubasha kwaguka. to be enlarged. Ibyo nibyo bizakuranga. That is your portion. Imana iguhaye oasis mu butayu. God is giving you oasis in Niyo wilderness. mpamvu ugomba kuba umunyagicaniro. That's why you have to have an altar. Ariko ndanezera bene data, reka mbatera inkuru z'abagore babiri. Abagore babiri. 2 women. Ariko twagiye twigana, bwira mugenzi wega ni amahoro, nta gikuba cyacitse. Ni amahoro ari hano. Amen. Hallelujah. Abagore bangahera
babiri. abagore babiri kambatera amakuru yabo. Let me give you this aba story. bagore bari bakomeye. They were strong women. None se kuki bafashe bakafata urubanza rwabo ntibarujyane mu nzego z'ibanze bakarujyana ku mwami Salomo? Why did they go to the King Solomon? Aba bagore bari abagrave wa. They were strong women. Hallelujah. Amen. Bari bakomeye. They were great women. Akuze umugore guhita next day akabageze ku mwami. Imagine a woman who can Ibaza reach to ikintu the king. byagufata kugira ngo ugere ku mwami. Imagine how it will be so difficult for you Ariko to aba get to the king. bagore But these bibereye women, mu nzu yabo. they were in their Bibereye mu house. nzu yabo. They were in their Kumbe house. n'abagore But they were women bazwi who were known. bifitiye ubuzima bwabo They had their ariko lifestyle. batubatse igicaniro. But they didn't build an Ndashaka altar. undebere. They didn't build an altar. Yes, ntabwo bubatse igicaniro. They never built an Ari altar. abantu tubona ukabona bari successful. You see they are successful in life. Ni ukuri ukabifuza. And you really envy them. Ukavuga utariko bari abagore ni ukuri bafite bava amaraso bava amata And ariko you mwana wonder, bayo ariko nta bantu their muzi bameze blood is batyo. milk. Ukaba utari kuriya muntu And you think, ajya agira ibibazo do they go ugasanga through ibintu byose trials? biranyerera. And you see Ngo everything murabazi is smooth. ntimubazi. Do you see them? Murabazi Do you know wanamureba them such? ukavuga utari uyu muntu yarasubijwe kweri. Ugasanga abana bize neza And they have ugasanga children, amashimwe they have bene thanksgiving. data my daughter graduated my kandi nibyo. And truly they have those Hallelujah. testimonies. Abana banje bose All my children, bararangije all finished bakajya their studies. banirambura. And they stress Yes, themselves. umwe yarangije harya ni hehe bambi ariko bene data ukavuga ariko murahari bakundwa cyangwa ntabwo muhari ukavuga ariko aba bantu nukuri ukabibona ko umuntu yasubijwe. And you really see that they are blessed. Ugasanga And you find ise na mama we their fathers babanye neza and their mothers nta makimbirane. lived together. Sogokuru yasinziriye neza and their grandfather na died nyirakuru well. bakoze anniversary y'imyaka 80. They had their wedding anniversary of 70 years. kandi batanakijijwe. Yet they were not born again. Ako ni bande bumvise ibintu ndiho ndavuga. How many understand what I'm saying? Yes, ugasanga And you find yo ngo sinzi ngo bubatse na church abacuti banye ngo bubatse church wabo uzi gukira ukubaka na church wanyura. imagine Ako being bene rich data. and up to building a church in Yeah, your home. yes, kujya kuri misiyoni bigoye ariko murabyumva bakajya bagira nk'ahantu bahurira They had somewhere to fellowship from. sibyo bagahura And they meet. bakotsa. And they grew. Yes, abuzukuru bose bakazazira rimwe grandchildren come ariko at once. kukidio ndababwira ibintu mutumva. Why can't you understand? Abuzukuru it? bose 20 All the grandchildren kandi 20. abuzukuru 30 bakaba bafite amakandozi ya grandma na grandpa And they have candles for grandma and grandpa. na gift. And they have gifts. Mbega ukabona Imana yarabatabaje. And you really see they are blessed. Ni ukuri aba bagore These women, kumenyana n'umwami byonyine cyari ikintu cyiza. to be known by the king, it was good. Noneho bari no mu nzu hamwe. And they were together in the Reka bari mu house. rwandiko rw'abami. And they are in the book Hariya of muri 1 gatatu Kings, muraza kuhabona. chapter 3. Amen 16. Nuko noneho Then bararyama. they slept. Abagore bariryamira. They slept. Bari bagize nabi kwiryamira. Had they done wrong? Nawe uzajya ugira igihe uruhuke. Have time to rest. Nushaka ujya no ku mazi. Go even Mwari at ko the Bibiri beach. byemera. Did you know that the Bibiri Bible says irabyemera. Tugomba kujya turuka abantu ujye ureba ukabona Mana. Nakazi kawe. Ngo abana bariga ngo sinzigera nduhuka abo bana. Pangira abantu upange nayo ku muhazi. plan for your children and plan for a holiday at Muhazi? Ndebera uwo mugore mwicaranye n'umugabo muguti ruhuka nshuti yanjye. Tell your spouse or your partner, Sibyo? have rest. Yes, ashima ibyo byo kubura amahoro kubera abana ni bakuru. Your children are Bafite ubuzima grown. bwabo. They have their own life. Hallelujah. Ejo bundi nibutse imyaka nashatse mfite. Ejo bundi nibutse imyaka nashatse mfite. The other day, remember the Sanga nari naravuye iwacu imyaka naviri iwacu bo bamaze kuyirenga tukiri kubita barako ndahangayikishwa n'iki ko numva nari mfite ubwenge ariko mwambabariye bene data muramugenze ngo ruhuka ariko. Tell your neighbor, rest. Oh Jesus. Nukuri. Truly. Abantu duta umutwe ugacunga yamara kumushingira ese yatwite yamara kubyara umwana afite amaboko yose ese yamara You are anxious about everything. Hallelujah. Will they get married? Will they give birth? How are their children? Ruhuka. Rest. Fata umwanya ujye Musanze ujye na hehe no mu Bigorwe. Take time and go to Ugenda ahantu hari amazi uruhuke. Genda ugura ibibanza ku mazi. Buy lands and wubake inzu ya retirement. Build your Ushire retirement n'ahantu house. uzajya botsa ibijumba bashire n'amata uruhuke. And rest. Ariko ko numva nshaka kumva abantu hano ndabikeneye. Uruhuke. And have rest. Ibyo birakubwira ngo ariko mama ngo ntubona kukuze ngo wiyambika agapantaro bimenye na wambara agapantaro kawe ariko wibuka imyaka ya kera. Ariko mwavuze amina n'ukuri. Amen. Abana barakura bakatwinjirira. Turabiyamye muri literaniro. Mukomere Imana amashi menshi.
Hallelujah. Yes ashimwe. Praise God. Ndibaza ko mwabifashe. Uruhuke ariko warubatse igicaniro. Rest but with a Umererwe neza warubatse igicaniro. be well but you've built. Uvoyaje warubatse igicaniro. Travel but you have built an altar. Ndashaka kumva ngo kubaka igicaniro. Say building an altar. Aba bagore ikikwereka ko batubatse igicaniro. What shows you that they didn't? Bararyamye, which is good. Ariko baryamye bari batwaye muri vacances abana muri iyo nzu imwe bari barimo bari kumwe n'abana babo. None umwe aryamira umwana we. Ibitotsi nubwo waburushe sinzi ahantu ukora umunaniro ufite. Ariko ni gute waryama? Ariko kurya uryamira abana. How can you sleep and sleep on your baby? Arangije arasinzira. Then they sleep Aryamira umwana mpaka aramwica. Sinzi niba afite ibiro bingahe. Yaramwishe bene data. until they kill their child. Aramwica. She killed her child. Niba ari inkokora yamukubise simbizi ariko yaramwishe. But she slept on her child. Iruhande mugenzi we nawe arasinzira. Nawe nta gicaniro yari afite. And the other one slept. Yarasinziriye She ku slept. buryo bamuhindurira Until they ntiyabasha exchanged. kumenya ko bamuhinduriye. She didn't know that they exchanged. Ari their child. uwabyamiye umwana agapfa ari n'uwahinduriwe bose nta altar bari bafite. Both of them didn't have an altar. Uyu mwaka sasa This year, sinzi ibintu byawe byagiye bipfa ariko uyu mwaka ugiye kurya uryama ariko uri maso. you are going to sleep back awake. Hallelujah. Numvaga nshaka kumva hallelujah. Hallelujah. Uyu mwaka uzi ukuntu bigiye kumera nta kigomba gupfa Nothing should die. ariko niyo bitapfa ntabwo bazaguhindurira. They will not exchange. Ariko ibintu byo kuguhindurira ugasanga ntabwo ufite ibintu ariko ntashimwe. Wabireba ukabona ko atari produit yawe, ukabona ko atari outcome wari ukwiriye. Wabireba ukabona baraguhinduriye. Hari abantu bari mu kazi bahinduriwe, hari abantu bari muri society ariko bareba ubuzima arimo yarahinduriwe. There are people who live a certain lifestyle, but you see that they have exchanged their Ugomba life. kureba ibintu ukamenya ko wahinduriwe. You have to see it that you have been exchanged. Igicaniro niyo cyaba gihari ariko iyo gisinziriye Even when you have an altar, but when it is sleeping hari altar, ukuntu kidahisha. there's a way that Igicaniro amashiga atarimo umuriro ntabwo ahisha amafunguro. the firewood, when it's not burning, it doesn't make things get Hari abantu done. baje muri 21 jours barahinduriwe. There are people who came in 21 Nawe days, iyo ubirebye urabona ko baguhinduriye. and you see that things have been Uriya muntu exchanged. yarabyutse areba umwana She woke up and aravuga ati saw. ariko ko biri kose She said, mu bintu nabwiwe n'Imana umwana upfuye gutya ntabwo ari ibyanjye. God never told me about this dead baby. None si uyu wandi Who is this? ariko amenya ko undi ari uwe And he knew, she ariko knew. undi nawe abana ku mwana w'abandi. Hari abantu uyu munsi bari muri poste zitari izabo. There are people who are in positions that are Hari abantu not bicaye theirs. muri position yawe. They are seated in Hari your abantu position. bicaye mu mwanya wawe. They are seated in Hari your abantu position. bicayeho wakicaye. Where you should Hari be. abantu babikomeyeho. And they are standing on it. Ko naje gukina se barahari baraguhinduriye. They've exchanged. Baraguhinduriye. They've exchanged Nawe iyo your blessing. ubirebye When you look uravuga at ati it. ntabwo ari ibintu ari nkwiriye. And you say, this is not worth me. Ariko aho hafi But that hari umwami. There was a king. Hari umwami. There was a king. Twe twaje gushaka umwami Yesu. We have come to Twaje seek the Lord gushaka of Imana Lords. igiye kudusubiza. The God who is Twaje going to gushaka answer. Imana igiye gukora The igitangaza. God who is going to do miracles. Bahuye n'umwami. Umwami abona aba ladies baraje. Umwe aravuze. Umwami aravuga yemwe umwe agira ati umuzima niwe wanjye uwapfuye n'uwawe. Undi aravuga ati oya ahubwo uwapfuye n'uwawe. Hari impaka wowe utashobora atari Yesu uzirangisha. The arguments you cannot take unless Jesus takes. Ceceka Imana igiye kukurwanirira. Keep quiet. Jesus is going to fight for Vuga ngo you. nubwo nasinziriye ariko Imana igiye kundwanaho. Even though I slept, but God is going to fight for me. Hari ibintu wakagombye kuba warasubiranye utarinze guca mu manzi. There are things you should have Ariko recovered. uyu munsi Today, ndavuze ngo mu izina rya Yesu I said in the name of Jesus, Imana igiye kugucira urubanza. God is going to be Imana just. igiye kukurwa. Yo amen imeze ite? Amen. Nimunzanira inkota barayimuzanira. Maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima ni mumucemwo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe ikindi gice mu gihe umwe. Nuko umugore nyina w'umwana umva nubwo waryama ariko buriya uzabire umubyeyi utagize imbabazi ku mwana we sinzi kuraba ameze. Nubwo bwose nyina w'umwana bari bavuze ngo tumucemwo kabiri. Nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi. Ikintu kizagaragaza nyiri ikintu ni imbabazi. Nyiri ikintu ni imbabazi. Umuntu muzahura Someone you'll meet ariko nta mbabazi without love. ntabwo ndi kuvuga izabihehe.
sigaye nzi Kinyarwanda. Byambweze he nizabihehe. Mbabazi za abwira umwami ati Nyagasani umuzima mu mwihere umva mu mwihera mutware najyane wimwica mwami namujyane igikuru nuko umwana wanjye nzumva ariho. The good thing I will hear he's alive. Shobora kuba ntari kumurera I may not ariko be namujyane. but let him go. Najyane aho kujya mbone bancira umwana wanjye kabiri. Let her go with him, a living baby. Umwami aherako ariko undi umwami aherako arategeka ati uwo mwana muzima nimumwice na hato, nimumwice na hato. Ndashaka kugira abantu babirungira ngo ibyawe biracyahari. Yours is still alive. Numvaga nshaka ko kubivuga cyane. Yours is still alive. Vuga ngo Yesu yarabikubikiye biracyahari. And Jesus has kept it for you. Yarabikubikiye. He has kept it for you. Ariko mwabyumvise bene data. Amen. Ibyawe birahari. Your things are Imyaka there. y'ibitotsi ntabwo ikwiciye ibyawe. Usohotse mu bitotsi y'umwana wawe akiriho. You are going with a living baby. Mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Hari ibintu mbona ugiye guhabwa muri iri joro. I can see things you have been given. Mumuhe ariko wavuze izina ryawe ati niba muhe. Give the living baby to the first woman. Nagenda ndeba abantu bari mu iterano baje baje. Nimumuhe Oliva. Give him to Olive. Kuko niwe nyina. Because she is the mother. Hari company kubereye. There's a company. Hari ibintu bareba ko turiya ni ubikwiriye. There are people who Kiriya see. kigo kuva bakimwirukanamo cyarapfuye. That company Ariko ni is ukwiye not kukiyobora. But you are worth being the Ese CEO. abantu turi kumwe hano. Hallelujah. Hallelujah. Bagiye kubireba. They are going to see. Umwami ari kwitegereza muri aya masengesho. And the king is Ari observing. harareba, ari igicano ugiye gutangira kubaka. There's an altar you're about to Uburyo start building. bakwirukanye umwaka ushize siko bazongera kukwirukana. The way they fired you last year is not the same way this year. Hallelujah. Ni mumuhe nyina. Give him to his Kuko mother. niwe nyina. She is the mother. Ubirebye niwe nyina. If you look at it properly, she's the Ibintu mother. byose impuhwe, imbabazi z'ukuri. The compassion and the compassion. Uburyo ashaka kurinda ibintu. The way she's protecting him. Niwe nyina. She is the mother. Niwe nyina. She is the mother. Uzarebe itorero. Look at the church. Riyobowe n'uwaribyaye. That is led by the one who bore it. Riyobowe n'uwakodeshejwe. And compared to the person who has been rented to lead it. Abantu barahari. Ntabwo ari kimwe. It's not the same. Uwakodeshejwe abashaka ibihembo bye. The one who is iyo birangiye aragenda ariko waribyaye uwarihawe niyo byakomera niyo byamera gute ntabwo arita. the one who has been rented Ndafashijwe. but the one who owns it. Ndashaka ndebe mugenzi ngo babirebye ni wowe ukwiriye. They looked at it. Awards zigiye gutangwa muri uyu mwaka zizakubanza. The awards coming this year are going to start Ariko from murahari. you. Hallelujah. Amen. Shingiye kuko uri nyina w'ibintu. Since you are the mother Shingiye kuri nyirabyo. and you are the owner, Ugiye kubaka igicaniro. you are going to build an altar Kizatuma batongera kukwiba. and they will not steal from you Ntabwo bazongera anymore. kukwiba favor. They will not steal your favor anymore. Mwari muzi ko biba. Did you know that they steal? Mwari muzi ko basenga nabi igikundiro wahoranye kikagenda. And they have evil prayers and your favor goes. Mwari muzi ko Did you know? ahantu wigeze kunyura A place you've wemewe ujya utabwa. and you were accepted and you become rejected. Wari uzi ko abantu bigeze kugukunda Did you know there are people who loved you bajya once baguta nta mpamvu. and they can reject you without Ariko any mu reason? isi y'umwuka But in the spiritual realm, haba hari ahantu bakoze. there's somewhere they've touched. Ariko uyu munsi nje guhanura But I'm here to prophesy. igicaniro cyawe Your altar kigiye kubakwa is going to be ntabwo built. bazongera kunyuramo. They will no longer pass through Ijambo it. ry'Imana riravuga ngo The word of God says, nzegura ihema rya Dawidi ryari ryaraguye. I'll raise up the tent of David that was, Nzaryegura. I will raise it up. Nimara kuryegura After raising it up, nzasiba ibyuho byaryo. I will close the gaps. Mu Kirundi baravuga ngo nzarisanasana nzorisanasana. I will restore Haleluya. and will Ndashaka restore. gusanasana. Tell your neighbor to restore Haleluya. Imana igiye gusanasana. and close the Igiye gaps. kuziba ibyuho And close the gaps aho umwanzi yanyuraga. where the devil used to pass Ugiye through. kuhubaka igicaniro. You are going to build an altar. Twicare tuganire ku gicaniro. Ndabakunda Imana ibahe umugisha. May God bless you as you be seated. Amina. Amen. Ariko rata twicecekere twituturize. Ariko muzi umugabo witwa Cornelio. Nta nubwo yajyaga ku igaburo ryera buri gihe. Akada Cornelio. Cornelius. Yego. Cornelio. Umugabo mwiza A good man w'umunyedini who is religious, w'umusirikare. who was a soldier. Bande bakunda abasirikare.
How many love soldiers? Umusirikare. He was a soldier. Yes, ye nkunda abasirikare. Umusirikare. He was a soldier. Okay, niba ukunda abasivile birakureba. Amina. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Umusirikare. He was a soldier Uyoboye abandi basirikare. who was leading other soldiers. Afite a busy schedule. He had a busy schedule. Ariko But- muri kwa kuba busy. As he was busy, Buri munsi saa sita every day at midday, agahita agenda he could go akabwira ngo mana and say, Lord, wambonye you have seen me? wambonye Have you seen me? kariya kazi nkora That job I wambonye. do, you have seen me. None igikurikira And the next one, ibintu ngo bimurimo The things that agahita abishyira mu bo mu rugo rwe. he could share it with his household. What umugabo mwiza we. What a good man. Hari abantu bagira favor kuri tere ariko itajya igera mu rugo. There are people who are favored at the marketplace, but it doesn't reach their home. Igarukira hariya abantu bakajya bayipepera bakabwira umuntu ngo umugabo wawe sha ngo agira ubuntu koko ngo uzi ukuntu agira ubuntu mu rugo ngo. And they tell you, your husband is so generous, yet in your home, in your house, he's not. Agira ubuntu koko. He's so Uzi generous. ukuntu aba yadufashije. Do you know how he helps us? Ariko Cornelio But Cornelius, yubahaga Imana he honored God, ariko akubaka igicaniro. but he built an altar. Agahita afasha abo mu rugo rwe bose And he could take all the household akubahana Imana nabo. and could honor God with them. Nkunda ukuntu havuga ngo yubahanaga Imana nabo mu rugo rwe. I love the way it says he used to honor God with his household. Uribaza ntiyubahaga Imana gusa ariko agahita yubahana nabe. He did it with his Ibintu household. ntibiri romantike koko kuko Isn't it so mutabyumva. romantic? Hallelujah. Amen. Ya yubahana kubahana. Ni ngufata ibintu ufite uyu mwaka Imana idufashe. Abantu uyivira muri fire week ugahita usanga abantu mu cyumba cyawe sinzaba hateretse iki muragisangira abasinze abagize bate ukavuga ko niviriye muri event ye none Imana ndebera Imana ibahe gukizwa nabo. May God give your relatives to be Ariko saved. mwambabare tukavuga ngo Imana ibikore. May God Ariko give- mwaretse abarokore tukabisaba ngo Mana wadutabaye. God save us. Imana yabidukorera muvuge ngo dutabare. God save us. Dutabare. Save us. Hari mama yigeze kumbwira watu wananitosha kwa kiroho. Watu wananitosha kwa kiroho. Mimi nakuja natumikia Mungu lakini watu wa nyumbani wananitosha kwa kiroho. Abantu bo mu rugo bankura mu mwuka. Kubera ko ntabwo yabeshaga. She was not lying. Agasanga umuntu yakubisemo izirenze. And she could find someone who had drunk. Hallelujah. Yesu akavuga atari kubi nibiki koko. And she would say, what is this? Imiziki y'uburyo bune. 4 types of Iri music. kuva hano, iri kuva ha Mungu wangu we. Ibi birahura na 20. How can it be connected to 21 days? Ariko kuko wubatse igicaniro. But because they built an altar, Icyo gicaniro kiragenda kivuge kuri abo bantu bose abo bose. that altar will speak on for your family. Yo ngo wagiriraga abantu ubuntu bwinshi akabikora azi ngo ari kubikora nkuko nawe ujya ukora ibintu by'ubuntu sociale charity work akagenda akita ku bantu akagira neza yaba afite bitanu akabiha ugomba kurya yabagize gute agakora utuntu twiza akagenda agafata agahaha imifuko akayijyana muri sociale byabikwa gukora ukagira ngo Imana ntiri kumva biri Imana ibihuza n'amasengesho. All your deeds, good deeds. Buriya biriya bikorwa ni igicaniro uri kubaka. It's an altar that you are building to. Abandi bakunda sociale nabo bakomera Imana amashi. Those who love social. Umva bya bibiri The bya bibiri 2000. ujya utanga muri family ukavuga atari uyu mu family leader ibihumbi bibiri buriya amafaranga make aragora make aragora we gutanga buriya ndumva abantu nshobora kuguha ibihumbi 50 ariko ukajya gusanga amwe amafaranga agora namwe y'umutekano n'isuku amwe ya buri munsi make wagiye uyatangira umwaka se wagiye utanga umwaka ukabirangiza ukareka kugora baza kukwishyuza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ko mutanyumvise se niba mu family leader If you are a family leader, impamvu ari bibiri bigomba kuza ari bibiri ashobora kuyatwara ari 20 icyarimwe you can give ugasanga 20,000 at once. bayakoresheje muri Fevrier kandi bari bakeneye umwaka wose nabyo ntibyoroshe ariko ibyo byose ngo byarazamutse And it went up.
birazamuka to God. kumbe ni altar harubaka igicaniro He was building an altar akagira neza and could be generous akagira neza and do good deeds akajya ku kazi and go to work agakora ibikorwa by'urukundo and do loving akambika abatambaye and give clothes to people who are arangije naked akanasenga ubudasiba. and pray to God regularly. Imana icyama abantu baje muri 21 Imana ibahe gusenga ubudasiba. May God give you to pray regularly. Ese uyu muntu ko yari umusirikare uri busy uyoboye abandi basirikare agasenga iminota mikeya ya saa sita ayayisengera mu rugo yayisengera akajya gupfukama. Haleluya. Iminota mikeya yarabikoraga. He used to do it, pray even for few minutes. Mbariza mugenzi wawe ngo ukora iki kucyatuma udasenga nshuti yanjye? What about you? Why can't you pray? Komeza. Abona kumugaragaro mwiyerekwa wa muntu yajyaga akora ibintu ntabwo azi ko bya bintu byazamutse bikaba igicaniro, ntabwo azi ko byagiye bikajya mu ijuru bigafata bihereye inaha bikajya no mu ijuru. Abona mwiyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi. Aramuhamagara ati Korinoriyo. Ako wowe wavuga gute nawe? Aguhamagaye nuwavuga karame. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati niki mwami? Iyo umuntu asenga rero amenya nuje akamenya kumutandukanya n'abandi bantu baje. When you pray, you know to Sinzi ko ari abantu babyumvise. Buryo umuntu yasenga when you pray, azi gutandukanya umwami n'abandi bantu. you know how to differentiate. Yabonye ko hari marayika wahageze. He knew that an angel had come. Aramubwira ati aramusubiza. We yarabikoraga agakora sociale akirirwa mu bantu barushe akanasenga azi ngo birasanzwe. Kumbe yari altar yamaze kubakwa. He was doing good deeds, but he didn't know. Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamutse mu ijuru tumaze iminsi tukwigaho. Ariko wagize umuntu umbwira ngo mu ijuru bariho dosiye yawe bagiye kwifatira. Ariko man, In heaven they are studying on ese hari abantu your case. bazanye ibyifuzo hano hantu? Have you brought prayer requests here? Wari uzi ko mu ijuru nta wundi muntu bari kuvuga hatari wowe? Did you know that in heaven they are talking about you only? Urabona You? level uvugiyemo amen niyo level yo kwizera. Amen. Ariko kuki uri kwifata nkaho nta bintu wakoze byatuma bibugwibutso byazamutse? It has gone up. Umva yakanzu wahaye wa mukobwa That dress you gave her, yazamutse. it went up. Cya gitenge That kitenge watanze muri Thanksgiving that you gave in Thanksgiving cyazamutse. has gone up. Cya cyayi That tea wishyuye kuri women that you paid cyagezeyo. has gone there. Agize abantu bababara bakavuga ariko mwavuze amina. Hallelujah. Numva gashaka kumva haleluya cyane we. Hallelujah. Mana nkomeze Flow. Flow. Wa mwana wishuriye minervare The child you paid, byagezeyo. it is there. Cyagihe wasindukaga The way you aposa come atanabimenye before even ukazana amasabuni and you brought soap. cyarazamutse. It has gone up. Noneho Now, amasengesho the prayers uri kuzamura muri 21 jours that you are praying in 21 days, ibyifuzo 12 the 12 prayer requests cyatugezeho. has come to us. Gusenga kwawe, Your prayers, gusenga kwawe, your prayers. ndashaka kureba mugenzi ngo n'ugusenga kwawe. Tell your neighbor, it is your prayers. Vuga gusenga kwawe Your prayers. niyo waba udedemanga Even when you uramaze it is nubwo waba okay. utazi amaverse You don't know the uramaze. verses. It's okay. Ariko gusenga kwawe, That's your prayers. gusenga kwawe, Your prayers. gusenga kwawe, Your prayers. gusenga kwawe, Your prayers. gusenga kwawe. Your prayers. Wariho urubaka igicaniro. You are building a gusenga altar. kwawe, Your prayers. amaturo yawe, Your offerings. ibikorwa byawe, Your good deeds. ibyo ukora abantu babona batanabona, What you did in the abo hiding place, wabikoreye baranagututse, those you did it ariko even byarazamutse. but it has gone up. dosiye yawe mu ijuru twavuze ngo In heaven we uyu said, munsi Today turazi we wawe. shall come to you. Ariko mwamvugiye ngo igicaniro kigiye kuvuga. Say, my altar shall speak. Ariko mwamvugiye haleluya cyane tugicaniro kigiye kuvuga. Say, my altar will speak. Ndakwibutsa ko uyu munsi ari umunsi wa 12. I remind you, this is the day Ndakwibutsa 12. ko uyu munsi uruta indi minsi yose wasenze. It is beyond the other days you Ndakwibutsa ko prayed. uyu munsi no mu ibere ryako kabyimba karimo kari busohoke. Even that boil in your breast is coming out. Ndakwibutsa ko amavuta yamanukiye hano hantu. I remind you that Ndakwibutsa ko anointing is, umuriro wamaze kwaka. and the fire is burning. Haleluya, haleluya. Ndakwibutsa ko uyu munsi I remind you that aravuga today ngo ninjiye iwawe. I'm entering your Cornelio, Cornelius.
Cornelius. mu nshingano nyinshi, All the mu assignments. kazi kenshi, In your business. muri busy schedule, In your busy schedule. wampaye umwanya, You gave me time. nanjye ndawuguhaye, I also give it nanjye to you. ndawuguhaye, I also give nanjye it to you. ndawuguhaye. I also give it to Ndashaka you. Cornelius uri mu iteraniro avuge haleluya. Cornelius in this church say hallelujah. Vuga ngo igicaniro nubatse kigiye kuvuga. The altar I built is going to speak. Niyo mpamvu That is hari why abantu bajya banga uriya atabawe ate, they question how ntabwo you answer. wabimenya You may not know kuko runo rwego because this level Yakobo yabonye Jacob rwari saw, rushinzwe hasi it was rukagera established hejuru, and top in niwe reaching heaven. warubonye wenyine, He's the only one who saw. n'abazamutse niwe babonye. He saw them Abantu ascending. bakorera Imana mu ibanga There are people who saw God. babiziranyeho n'Imana. They know it with God. Niyo mpamvu That's why nigiye gusubiza when he abantu responds, bagira shoke. people are in shock. Corneliyo Cornelius, ntabwo tumuzi we nk'umunyamasengesho, don't know him as an mu intercessor. itsinda ry'abinginzi ntabwo In tumuzi. the group of intercessors, we don't know him. Wicare tuganire He may be we seated. ko tutamuzi mu itsinda We ry'abinginzi. don't know him in our team. Ese muri sosiyale In social, yabikoze ryari when did it do ko it? abantu bose muri Thanksgiving twabamenye? We know all people Corneliyo here. byagenze gute? How did it Niba happen? yarinyobeje agaca muri biro wabimenye ute? How can you know? Maybe he went to Ariko the icyo office. nkundira Imana But what I love mu about ijuru in heaven, ntabwo batakaza file. they don't lose your file. Ariko mwamvugiye amina avuga ntabwo batakaza yo. They don't misplace Ariko your wagize umuntu file. umbwira ngo fishe yawe ntabwo yatakaye. Your file has never been misplaced. Ntabwo yatakaye. It can be Ndashimira misplaced. Imana ko ibyo twakoreye Imana igiye kubidusubiza. I thank God that whatever we did for the Lord is going to Ndashimira Imana ko reward ba us. Corneliyo That the Cornelius, ba Corneliyo bagiye gutabarwa, ba Corneliyo bagiye kubona Imana, ba Corneliyo bagiye guhagarara. Yo, ntabwo byagezeyo gusa ahubwo byabaye memorable. yabaye urwibutso, Ayiwe mwamvugiye ngo bizibukwa iteka ryose. shall be remembered forever. Yo, ndashimira Imana ko tutabihombeyemo. Ndashimira Imana ko ibyo twakoze tutabihombeyemo. Ndashimira Imana ko abo twambitse tutabihombeyemo. Mumvugire haleluya cyane. Hallelujah! Ndashimira Imana. I thank God. Ndashimira Imana ko y'amajoro ntabwo twabihombeyemo. Ntabwo twabihombeyemo. It wasn't in vain. Bwira mugenzi ngo ibishoro byari byinshi, Imana ishime ko mu ijuru babyanditse. Thank be to God that those nights we spent together were written in heaven. Ese hari abantu turi kumwe ko numva bibikemutse birageze biraje. Basi shakisha inshuti mungana, ntushamike ku muntu mutangana no ku bantu mudafite imyaka imwe. Haleluya. Mubwire ngo byabaye urwibutso. Urwibutso. Umva bigiye kuba urwibutso. They are going to be a Abana bawe memorial. bazabiryaho, abuzukuru bawe babiryeho, abagukomokaho babiryeho. Bajye bibaza se byagenze gute? Byabaye urwibutso. Byabaye urwibutso. It's a memorial. Amfitiye ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Imana ishimye ko byibukwa. Thank be to God that it's memorial. Nibutse ko nigeze kujya ahantu ndi kwitangira umuntu nirirwa nkora ibikorwa by'uwo muntu ndabyirirwamo, hanyuma arampamagara arambwira ngo ariko ngo kuba ngo wanyirengagije nibuka ibintu bye niriwemo, ariko Imana ishimwe ko ari urwibutso. Ese abantu babyumvise? Did you hear that? Ntabwo bishobora gutakara niyo abantu batabimenya, It can't be niyo misplaced. babyirengagiza, Even when they abo know us. twabikoreye niyo batwibagirwa, Even the people niyo can forget. batuvuga nabi, Amen. ariko byamaze kuba urwibutso. It has become a memorial. Bari ubwire mugenzi ngo uzahembwa babireba. Uyu mwaka ugiye guhembwa. Uyu mwaka Imana iramaramaje kuguhemba. God is going to reward you this year. Iramaramaje. It's determined. Kandi bizamamara. And it shall be Bizagenda. and it shall go. Bamenye ko Imana ihemba. And they will know that God rewards. Mbabwira ni ibintu Imana igiye gukora.
mwicare tuganire. This is what God is going Mbega to do. isaha ya 9. What them Birashoboka ko arabasuwe saa 3 ariko nawe saa 9 Yesu araje. at 3 p.m. God is coming. Buri muntu afite isaha ye. All of us have our own hour. Mumve ukuntu bivuga gusenga kwawe n'ubuntu bwawe uziko ngo byazamutse sha. Ariko mwumvise ko bitamanutse cyane igihe ubiba bisomye. Did you hear that it has come up? Byazamutse kuba urwibutso. Byahakurikira uyirebere. Byabaye urwibutso imbere y'Imana ngo kandi none aka niko nkeneye konyine. Iyo byabaye urwibutso ni kandi none. Ntabwo ari kandi ejo. When it has become a memorial, it is now. Niba ngombwa ufate telefone ureko nta message y'igitangaza ije kandi none. Now. Ariko hari abantu bamvugira akose. Abantu muba mundeba abantu mwicaye hanga mujye mu abanyagicaniro. Ndashaka ureba umuntu muri kumwe muguti kandi none. Tell your neighbor now. Vuga ngo ni kandi None. ndakuzamura None. ngiye kugusiga amavuta None. ndagusubiza None. ibipapuro byawe None. akazi ukeneye None. Now. wambaye ati none. Say now. None. Say now. None. Now. Ntabwo ari ejo. It's not tomorrow. Ntabwo ari ejo iyo byabaye urwibutso. Igicaniro cyawe cyatangiye kuvuga. Mwari muzi ko kivuga. Did you know that the altar Kikajya ahantu wakoze interview. enters where you had an interview Bikemera. and it works. Kikagenda. It goes. Kikagera mu nda. Enters your Impanga womb. zikajyamo. And you have twins. Igicaniro An altar kiravuga. can speak. Igicaniro An altar kirahamagara. calls Kigahamagara abantu. and calls people B'umumaro of value. bakakwitaba. And they respond. Igicaniro An altar kirirukana. and rejects. Igicaniro An altar kirirukana. chases away. Kirukana abantu b'umwijima. Kirukana abasataniste. Kirukana imigambi ya satani. Kirukana ingwara. Igicaniro An altar kirirukana. can chase Igicaniro An altar kirazana. and draws near. Igicaniro An altar kirahamagara. can call. Igicaniro An altar kirasiga. can anoint. Igicaniro An altar kirafavoringa. can give you favor. Igicaniro An altar kimenya abantu bacu. can know its own people. Igicaniro An altar, Igicaniro an altar Igicaniro an altar gifite imbaraga. has power. Igicaniro An altar Igicaniro gifite ingufu. has power. Asante Yesu. Igicaniro An altar. kandi none Now, tuma abantu Yopa. send men to Joppa. Utumire umuntu witwa Simoni kuko ngiye kuguhuza n'umuntu. I'm going to connect you to someone. Sinye yuko Imana yageze iwawe. A sign that shows God is in your home. Itiguha abantu ba new level. He gives you people in a new level. En fait, kubivuga mu cyongereza biraryoha. Every encounter, vuga mu kinyarwanda. I'm speaking in English. Yes. Guhura. Every encounter, Igihe cyose uhuye n'Imana every visitation cyangwa se ugenderewe n'Imana must bring new people. kugomba kuzana abantu bashya The people of that level. kandi abantu b'urwo rwego rushya. That encounter Guhura n'Imana was supposed to bring Peter. kwagombaga kuzana Petero. He had friends. Yari afite But inshuti this level of encounter ariko urwo rwego rwo kugendererwa needed Apostle Peter. kwari gukeneye Apostle Peter. I'm sorry for the former contacts. Mbabarire abantu wahoranye But this level of encounter, ariko uru rwego rwo kugendererwa ufite go to Joppa. jya i Yopa. There's a man, Hari umugabo, an anointed man. umugabo He's a usizwe, man of altar. ni umugabo ufite igicaniro. So you cannot be a person of altar and you connect to the people who don't have altar. Ntago waba umuntu w'igicaniro ngo uhure n'abantu badafite igicaniro. This is a prayerful man. Ni umugabo A w'amasengesho. prayerful man in Joppa. Umugabo w'amasengesho i Yopa. He will come to you. Azaza kuri He will wowe, tell you what to do. azakubwira icyo gukora. Ni kuvuga ngo
ntabwo yahura na marayika ntabwo ushobora guhura n'Imana ngo ugume uko wari uri. You cannot encounter God and just say the same way. Ntibishoboka Lili, ntabwo bishoboka. It is impossible. Hagomba kuza Peter. Peter has to come. Ugira ngo Peter aroroshe. Do you think Peter is Petero acumbitse. He is accommodated. Acumbitse. He is. Umugabo ufite inzu uruhande rw'inyanja. Abantu bubaka ku nyanja sabakire. Ko mutari kuvuga yemwe. He's dwelling in someone's house near the water. Ya mugenzi wawe Petero arasenga ariko acumbitse ahantu ku nzu ifite etage. He is prayerful, but he's dwelling in a house of someone who has a stored house. Abantu bari kuvugisha ngo atunga bya etage ntibigezweho bigezweho. There are people who say it's not needed, but it's needed. Esa shimwe cyane. Kuko uyu mugabo Petero nawe yazamutse hejuru gusenga. Azamutse hejuru gusenga agira iyereko. Abona abantu, abona igishuka kiraguye, abona ibintu by'inyamaswa, abona ibintu bitandukanye. Imana iramubwira ati baga urye. Kandi dore umugabo uyu n'uyu bigiye kumera uku nuku bigiye kumera uku. Ni kuvuga ngo iyo uhuye n'umuntu, reka mbisobanure. Iyo uri umuntu w'imuhengeri ukabana n'inshuti zo ku nkombe. Aka kantu ntabwo biri ngombwa kugasemura reka nkabanze nkarangiza. Iyo uri umuntu w'imuhengeri ukagira inshuti zo ku nkombe muraganira bikaba siboreti na shiboreti. Uravuga A akumva B, wavuga C akumva D, kuko ntabwo muri mu birere bimwe. Niyo mpamvu iyo Imana ikuzamuye sengera abantu muhorana. Nubwo wabakunda, nubwo baba babaju, ariko iyo batari muri deep, you lose them or they lose you. Kubera ko muri kukumva ariko even if is your partner, grow with him, with her. Nubwo yaba ari uwo mwashakanye ukurane nawe. Because if you don't grow, kuko ni mudakurana, you will be a shallow person and a deeper person. uzaba uri muhengeri we ari ku nkombe. Kandi umwe muri mwe azagira complex. One of you will have complex. Si byose. Ni ujya kuva ngo abayirasi nta kwirata ni level urimo ariko warabona wirasi. Kandi nta kutagize ariko mwamba kumbigire. Abantu turi kumwe bene data. Nuhura n'abantu bibiri munsi bakuvuga ngo arirata ngo ntiyuba n'ahantu uri ni level uriho. If people judge you and think that you are arrogant, kandi uba waciye bugufi ngo wirasi. Nose niwe wavuze ngo uwo mushatsi ukure kuko iyo umuntu arya neza umushatsi ukura. Ako mwamba bari bene data. And people think you are arrogant. Ni bande turi kumwe bene data. Amen. Ndashaka kumva abantu baje. Amen. Yes, ashimwe cyane. Amen. Urabona You see, ngo yiyemeye gute? bragging. It's not pride. Kandi uwo kwiyemera uko wagiye muri business class kandi ubwo ku kazi bakwishuriye business baragutoye mu nama ubahe deputy barakubwira ati genda ufate imodoka mu Kagera nk'umuntu wamaze kuba honorable uratashe mu Gatenga cyangwa se mu haleluya ariko bere data muracyahari umuntu agosa umuntu yarakaye ngo ndavuze ngo ibyo bimodoka ntibikagera iyo wanjye guverinoma yamuzamuye no tubigire gute ariko mwamvugiye amina. Been promoted by ese ntabwo muri kumva ikinyarwanda se ndamugeze ngo the deep calls the deep. Imuhengeri hahamagara imuhengeri. Niyo mpamvu hari abantu ukunda ushaka kuganira nabo ariko ntimukiganira watangiye kwirukana dayimoni y'ubwibone mu izina rya Yesu. Dayimoni y'ubwibone sohoka. Kumbe yaranze kugenda ngo nta bwibone buriho ni levels ntabwo ari ubwibone. It is not being arrogant, it's the level you're in. ariko mwantabaye ukandebera umuntu wicaye iruhande rwawe ukamubwira uti Imana haleluya. Vuga ngo Cornelius agiye guhura na Petero. Cornelius is meeting Peter. Oh Jesus. Amen. Amen. Petero ageze kwa Cornelius. When Peter enters Cornelius' house, Cornelius aramuhishurirwa and Cornelius arapfukama knelt aramuhagurutsa. Petero aramuhagurutsa. and Peter umva intumwa nyayo aramuhagurutsa wikomeza gupfukama.
see a good genda apostle. umuntu nkawe. I'm a man like you. Ariko we yabanje gupfukama But for him, kuko he felt yari azi uwo yabwiwe, Because he knew the person he yari was azi uwo told. Imana yamubwiye And who ko God had told. adasanzwe, Because ibyo he was byamuteye gupfukama. That's why he knelt down. Ariko aravuga ati haguruka, He said, stand up. nanjye ndi umuntu nkawe. I'm a man like Abantu you. Imana igiye kuzamura, The people God is raising up. mwe kujya mwiyemera, Don't muzahura be proud. n'abantu babubaha, ugira uti haguruka, Just tell them, stand up. nanjye ndi umuntu, I'm also a ndi man umuntu nkawe. myself. Jesus, Imana izamura abantu bashitse. Amen. God raises up people who are prepared. Ibaza umuntu utarateguwe bamugize nka Petero. Imagine if someone is not prepared and they are standing like Peter. Korneliyo agapfukama, ko Korneliyo role ye kwari ugupfukama, For him, he had to fail. ariko yari role ya Petero kumuhagurutsa. But it was the role of Peter to raise him up. Ariko Imana yibesha ikazamura umuntu utaragera muri level ya Petero. Imagine God raises up someone who is not at the level of Dore ko Peter. igicaniro kizamura. And the altar raises you. Petero agahita abwira Korneliyo, yes, Peter would say, Cornelius, thank you yes. Jesus, Urakoze thank you Yesu. Lord. Urakoze mwami. Ariko yaramubwiye stand up. But he told him, stand up. I'm a human being, Nanje ndi umuntu nkawe. I'm like you. Ndi umuntu nkawe. Abantu bagiye kuzamuka People who are going to rise up, bazazamuka ariko bari no muri simplicity, but they will be promoted with simplicity, batirata, without batikakaza, being baciye bugufi, with ariko humility, nanone but batameze nk'iriba ryatobwe. they will not be like water that is darkened. Kuko iriba ritobwe riravuga ngo nta kibazo wishyira mu bije byose. No, accept your level. Rebera umuntu mwicaranye mu guti accept your level. Tell your neighbor, emera urwego rwawe. Hallelujah. Nta cyaha kirimo, It's not a sin. kuzamurwa nta cyaha kirimo. To be promoted is not a sin. Byabaye urwibutso, It became a memorial byamaze gufatisha. and it is established. Mvuze ku bicaniro, If I talk about abantu altars, bose Imana yazamuye barubatse ibicaniro, all the people that God promoted had built an altar kandi yagiye biyereka. and he appeared to them. Bibiliya avuga ngo Imana yongera kwiyereka Salomo ubwa kabiri nk'uko yamwiyeretse ubwa mbere kuri Gibeyoni. Urwandiko rwa mbere rw'Abami 9 ku murongo wa 2. Imana yongera, irongera And nk'uko God uyu mwaka ishobora kongera. The same way he is able to appear Bukeye to you. Uwiteka abonekera Salomo ubwa kabiri. Ntabwo azaza rimwe. Hari ibihe byiza wigeze kera, ariko uyu mwaka Imana igusubiza ibihe May God give you back a good time. nk'uko yamubonekeraga i Gibeyoni. Hallelujah. As he had appeared to him at Gibeon. Niko yagarutse ubwa kabiri. That's how he came back the second time. Yohani 21 John 21, ku murongo wa mbere yihute. verse 1. Imana igiye kongera. God is coming Hari again. ibyo wanyazwe ariko igicaniro kigiye kuba urwibutso. The altar is going to become a Yohani memorial. 20 hanyuma y'ibyo. Ndashaka kubwira ko hari hanyuma y'ibintu. Yesu yongera. Vuga ngo agiye kongera. Appeared again. Wabivuze cyane ngo agiye kongera. Say he's going to appear again. Urabivuga nkaho utari ready ko yongera. It's like you're not ready. Ese hari abantu biteguye ko Imana yongera cyangwa ireke? Are you ready to Jesus to come appear to you Hari again? ibintu wigeze kubona ariko Imana yongere. May God do it again. Ikugarukeho. Appear to you Igaruke again ku gicaniro cyawe. at your altar. Yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja y'Itiberiya yiyerekana atya. Oh Jesus. Simoni Petero nabo bose komeza kuri 3. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Abantu bose bari bamanutse basubiye ku kazi bahoragaho kera. Ndebera umuntu mwicanye umubwira uti ntabwo Imana ishaka kugusubiza mu byo wahozemo. God doesn't want to take you back to the things that you used to do. Nibishaka bibe byiza, Even if it's ariko good. igiye kukuzamura urwego. But he's going to rise up your level. Ndashaka kuvuga ngo sinzongera gusubira kuroba navuyeyo. I'm not going back to fishing where I came from. Igicaniro cyawe cyamaze kuba urwibutso, nta mpamvu yo gusubirayo. The altar has become a memorial. Ndashaka kuvuga ngo I received a new level. Nakiriye urwego rushya. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Bari basubiye inyuma. Abantu rero basubira inyuma bagira n'ababatera inkunga. Barahaguruka bikira mu bwato ariko bakesha ijoro ari ntacyo bafashe. Komeza nshuti yanjye, umuseke umaze gutambika nk'uko tomorrow morning. Amen. Vuga ngo nanone kandi nanone. Now.
Yesu ahagara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa be ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Oh Jesus, umenyere ko aza kukubwira senga yitatu, senga seke, ariko aragarutse. He has come back. Aragarutse. He is coming back. Agiye kukubaza, He will ask you, mwana wanjye, my son, ufite icyo kurya? do you have something to eat? Ufite icyo kurya? Do you have something to eat? Ariko Yesu avuga neza, mu mukomera amashi. Baramusubiza bati, rata, Yesu si umwana mwiza? He's a good man. Oya, ni umwana mwiza, avuga gutyo sha. Bibwiye mugenzi ati Yesu ni umwana mwiza. Baramusubiza bati, ntacyo. Ariko aba bagabo nta n'isoni bagira. Ibaze bamaze gukwepa, bakwebye, bagiye kuroba, ntacyo bakuyemo. Abantu bafite ibintu mu mutwe hano, kuko mumaze iminsi mufite ibintu muri kwiga, ku buryo urashaka gukira, urashaka ikizakugaburira, ariko Imana yaza kuguhitiramo igikwiriye. Ushobora kurya mu nzira z'Imana, ushobora kurya udasambanye, ushobora kwambara, ushobora kurera abana, ushobora gukora ibintu byiza udaciye mu nzira za kera. Vuga ngo sinzasubira mu nzira za kera. Sinzasubira mu nzira za kera. Nuko arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato, muraza gufata. Hari umuntu ngiye kubwira ngo nawe muri uyu mwaka agira icyo ufata. In this year, find something, Oya, catch something. mbere yo gutaha ndagusengeye ngo ugire icyo ufata. I pray for you to catch something. Murabizi ko muri iriya nguni mu kanya tugiye guhurirayo, turaza kugira icyo dufata. I'm going to Haleluya. catch something in that corner. Vuga ngo nanjye ndagira icyo mfata uyu mwaka. I'm also going to catch something this year. Nuko barajugunya, ntibaba bakibasha kurukurura, kuko ifi zari zigize ziti, zari nyinshi. Same river, same sea, ni sea, ya nyanja nyine. Inyanja imwe. Same, ntabwo ari imwe, ya yindi nyine, ya yindi bagiyeho, ya yindi same, baburiyemo, where they ya yindi lacked, batagize icyo bafataho. where they couldn't catch something. Ntibigusaba It doesn't require you guhindura to change kugira ngo ufate. for you to catch Aho something. uri nyine, Where you are, Imana ishobora kuhahindura. God can change that place. Nuko barajugunya, oh my God, barajugunya ntibaba bakibasha kurukurura, kuko ifi zari nyinshi. Karindwi we, wa mwigishwa Yesu yakundaga. Umwe wubatse iki? Mwavuze cyane ngo wubatse igicaniro. The one who built an altar, verse 7. Ndashaka kuvuga ngo ni wowe uzamubona mbere y'abandi. Going to see him first. Oya, n'abandi bazamubona, ariko Yesu akubanze. May God start from you. 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 Ndabizi ko n'abandi bazaba bamubona mu kwezi kwa gatanu, ariko we akubanze muri uku nguku. I know there are people who see him in May, but let him Kandi see nari you. ngusengeye ngo akubanze. May he start from you. Akubanze mu byiza, May he start akubanze from mu you kazi, in your akubanze workplace, mu kuzamuka, In your promotion, akubanze. may he start from you. Nuko Simoni Petero, wa mwigishwa Yesu yakundaga ni Yohana, abwira Petero ati, niwe wabwiye Petero, He's the one who said to Peter, nta kintu kiza ko kugira ubusabane n'Imana. there's nothing good as having a fellowship Ba with God. Petero, The Peter, hari igihe baba bakomeye muri position, they may be great in positions, ariko badakomeye mu busabane. but not great in fellowship with God. Kwitwa bishop na apostle sibyo bikugira Yohana. To be called a bishop or an apostle doesn't make you to be a John. Kuba John no kuba mu gituza cya Yesu. It's to be on the bosom of Jesus. Ako ibi bintu bya Yohana mwaretse tukabirangirizaho tugataha. Riri waretse gatoya sha. Ega busemuzi bwaje nyuma. Reka banze mvuge haleluya. Ibaze. Muri 70 havuyemo bangahe? 12. Muri 12 havuyemo 9. Havuyemo 3. Muri 12 havuyemo 3. Bazamutse kuri montagne ya transfiguration. Batatu muri 12. Bimwe birirwa bavugisha ngo twese nituri intumwa ngo baretse ngo kuki ajyanye bariya birakureba se atwaye 3. Kuki yatwaye atwara according ku busabane, ntabwo atwara muri position. Atwara 3
ku musozi wo guhindurwa, bivuye kuri 70 bigiye kuri 12 bigeze kuri 3, 9 ngo bagumye mu kibaya. Yesu amanukanye n'abandi 3 bavuye kuri montagne ya transfiguration, asanga birukanye abadayimoni mu muntu ufite igicuri byabananiye. 9 bari bananiwe. Baba Pastor Jesus arihe ko mona abapotre be byabananiye, kumbe yabasigiye ukuri. Bya mugenze ngo yabasigiye ukuri, nta gicano bari bafite. Ntabwo wasubije. Nimujya mubona abasigaye epfo, ntukazana induru ngo uriya se ko yarakomeye, ngo uriya se ko bamusize, byihorere. Ntabwo uzi igicaniro. 3 azamukana nabo, ariko muri 3 akuramwo Yohana, niwe wagiye mu gituza, kajya yirirwa yizungusha mu gituza gusa. Uwo yashize mu gituza niwe wagiye weretswe ibyahishuwe. Uwo ngo niwe weretswe amatorero 7. Uwo ngo niwe wagiye Patmos. Uwo nguwo uziko Petero yigeze kubaza Yesu, aho kumubaza ibye aramubaza ngo Yohana bizagenda biti. Yesu ambwira ati birakureba si bya Yohana. Hari abantu baza muri 20 baza kubaza ibya Yohana, wabajije ibyawe. Ndumva nshaka kureba hano batashe. Igumanira ubusabane butandukanye na performance. Ariko wambabariye ukagira umuntu umbwirira ngo yo haleluya. Ariko abantu ni mu ndangarana bicaye, ngiye kujya hariya hirya kuko ndumva hari ibintu biri. Ariko hari Yohana Imana itoranyije muri iri joro. Hari umuntu igiye kwereka ibyo yahisha abandi. Hari umuntu igiye kugikwereka kugeza n'umwenda uri bwambare. Abo bantu rero bameze gutyo, bafite ubusabane. Abo nibo Paulo yandikiye Timoteyo, aramubwira ati ikibitsanyo cyiza wahawe ukirindisha umwuka wera ukubamo. Icyo kibitsanyo iyo ugifite jeterebosha, iyo ugifite ujya mu ndege inzoga zikagucaho ukajya uzipepera. Iyo ugifite ujya guhaguruka watambuka ukavuga uti umukozi w'Imana yambara gute. Iyo ugifite ariko mwambabare ntabwo ndonda bumva. Ariko mwacemutse ko bazamugeze ngo wirije cyangwa ntabwo wirije. Haleluya. Yesu we vuga ngo ubusabane. Ayambwa ati kibitsanyo ntabwo cyashobora gusustaininga utakirindishije. Ugomba kugicungisha umwuka wera ukubamo. Ariko Mana we, niyo mpamvu batugerageza bakadutwara ahantu hakomeye, ariko Yesu ntitumwihakane. Bakaduhamagara ibintu byatuma tumwihakana ariko ntibikunde. Vuga ngo ikibitsanyo cyiza. Ariko aba bantu barahari Mana we. Zeterebo shandaria mama. Haleluya. Gira mugeze ngo kikubitsemo niyo bamva abarozi batazagushobora. Barakurasaza indasago ariko ntacyo zagukozeho. Ariko murahari. Ariko ndabizi ko ufite impano yo gufashwa. Nabibonye ko mwafashijwe, mba ndiho ndabacokoza. Haleluya. Icyo kibitsanyo yo bwira mugeze ngo kibike neza kuko kizagufasha uri ku kazi. Kizagufasha wageze ahantu ari wowe ugomba kuvuga, ariko Yesu agakomeza kaka muri wowe. Imana ishimwe cyane. Kibitsanyo muzambabare kibitsanyo ntibigishe undi munsi. Kirakora mama. Ni ikintu cy'igicaniro kikubamo. Haleluya. Wajya gusinya ibintu ukumva umwuka aravuze ngo ya bino si ibyawe. Wajya kujya hano akavuga ngo ntujyeyo. Wajya kujya ati cyaha Yesu we, arakubwira ngo bagutegeye aha, akakubwira ibirori bagutegeyemo, akakubwira amakartier baganditsemo, akakubwira ngo banyuza aha, ukajya wigendera ugahita witesha inkonda. Kibitsanyo cyari muri Dawidi ahuye n'umwami witwaga Kishi, umwami wa Filistia. Ageze imbere ye ikibitsanyo, umwuka wera ukirindira muri we, uramubwira ati tinkonda wigira ikirofa. Arangiza atangira kwiga. Umwami aravuga ati kirofa mwanzaniye mu gitwara, ariko ntabwo yari kirofa, ni umwuka wera yari yamubwiye uko agomba kwitwara. Ariko mwamvukiye haleluya, ndashaka kumva.
ariko hari abantu bashobora kuba babizi bahaguruke bonyine bavuye ngo warahabaye cya gihe ikibitsanya ugifite arondora bose ariko ntibamurondora yo ariko ndafashijwe muri bose midnight biragenda biti midnight naravuze ngo abagore ntimwikunde mwenyine n'abagabo n'abasore nibaze twese tujye ku gicaniro hariya abagiye gukorera Imana kugeza midnight buriya hari amasengesho Imana yumva midnight vuga ngo mugeze ngo saa 6 z'ijoro mu gicuku umukwe yagize ati yarahageze muri kiriya gicuku turahuriramo n'umukwe hariya haleluya nuko Yohana abwira Petero niwe wamubwiye wari uzi ko ari wowe abantu bagiye kujya bagisha inama nubwo uri muti wanyu kuko ufite ikibitsanya bazajya bazakubwira ngo shaka dukora ikise nabonye akana gategeka bene wabo haleluya bagakora kubera ko gafite Imana haleluya niyo bagiye kuvoyaja karabasengera kandi ni gato iwabo Yesu ashimwe cyane kubera ko kabitse iki kibitsanya Yohana abwira Petero aramuga ati yo ni umwami Yesu nuko Simoni Petero ndarangije yumvise ko ari umwami akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa Mungu we apotre yari yambaye iki Apostle Peter yari yambaye ubusa n'ukuri Imana imbabarire yari yambaye ubusa ariko ngo ahita yambara shaho ntugaseke umuntu kandi nawe byakubaho nikumunye mukajye museka abantu bagize intege nke hari abantu b'abarokore bazi kwigira bahatari yaguye ate imyenda yitaye he urugamba utararwana jya uvuga make ariko arangije arambara yiroha mu nyanja ariko Yesu ahita abokereza ifi uraza gusohoka uyu munsi ifi yawe uziko sinzi ko mwabibonye reba aho hakurikira nshuti yanjye ngo bomotse imusozi babona iki babona umuriro w'amakara babona n'ifi zigize zite niki kindi subiramo akambere umuriro w'amakara icya kabiri icya gatatu subiramo icya mbere habanza umutsima habanza ifi habanza iki koko vuga ngo hagiye kubanza igicaniro hanyuma nakira wakira ifi wakira umugati igihe abandi bazaba bashonje wowe uzaba uri kurya ariko vuga ngo haguruka dusenge turagushima Mana turaguhaye icyubahiro ibyo wampaye ku bwoko bwawe ndabitanze Mana nta kintu ushobora guha ubwoko bwawe ngo jyewe bahage ariko wowe muri jye haza buri wese waje hano haza uyu muntu ndiho ndabona uri mu modoka ari gukurikira aya materaniro haza uyu mwana w'umukobwa wicaye muri tente haza uyu muntu wicaye hano ahantu aba bantu bose ntihagire utahiraho reka buri wese Mana afata icyo wamugeneye tugushimiye abafite imizingo yari yaraciwe kugiye kubaho undi muzingo tugushimiye abari barasuzuguwe ugiye kongera guha agaciro tugushimiye abukoze mu maso icyangiro kikavaho tugushimiye abukoze mu muhogo taroyidi kavamo turagushimiye abo ugiye guha n'inzara zikamera turagushimiye abukijije umugongo turagushimiye abukijije ibibyimba mu nda indwara zananiranye turagushimiye Mana abo ugiye gusura uyu muntu wakoze surgery ibisebe bigakomeza bigakura infection zikiyongera gushimiye ko ari wowe ukiza urakiza mubohore Mana mukize urwaye fata ahantu urwaye ntabwo uri umukandida w'urupfu ntabwo uri umukandida w'indwara umubiri wawe n'urusengero rw'umwuka wera kandi waje aho basengera ijambo ry'Imana rivuga ngo inzu yanjye
izaba inzu yo gusengerwamo. Aha ni ahantu hasengerwa. Aha ni ahantu tuvugira Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Aha ni ahantu dusiburira amariba yari yarasibye. Aha ni ahantu Imana iguhera izina risha. Aha ni ahantu n'abandi bazi Imana bayumvira ku bandi ariko bihurira nayo. Mbabarira usenge. Holy Spirit ari hano, ari hano. Mwuka wera ari harakora. Nagenda gende, nakore. Turasaba bari ku gicaniro. Hallelujah. Uzamure gatoya. Mugerageza bari ku byuma. Thank you Jesus. Hallelujah. Zamura gato, zamura. Ndagusaba uzamure please. Zamura kugira ngo abantu bisengere. Yesu ashimwe. Turabikubwira nk'abantu bagiye amahanga ntazagukureho Yesu. Kugenda ibihugu ntibizagukure mu busabane. Kwemerwa no kumenyekana ntibizagukure mu buntu bw'Imana. Nta rwego na rumwe umuntu ashobora kugeraho atakeneye Imana. Senga igicaniro cy'Uwiteka gihore cyaka ku buzima bwawe. Mbabara usenge. Ndumva ubusabane bw'abantu. Abantu bari bageze ahantu biheba, bageze nka hamwe Abrahamu yarageze. Abrahamu yageze ahantu arababara cyane kandi yari amaze kubaka ibicaniro. Yubatse ibicaniro bitandukanye ariko agera ahantu aravuga ati Mana, koko uyu munyadamasiko, uyu mugabo witwa Eleyazari niwe uzaragwa ibyanjye. Uyu mugabo w'i Damasiko, ese koko niwe uzasigarana izina ryanjye. Ngiye kuzapfa ntabonye urubyaro, ngiye kuzapfa ntabonye ibyo wansezeranyije. Yari yihebye. N'abantu bubatse ibicaniro bajya bagera ahantu bagacika intege bakababara, ariko Imana ntabwo yakwibagiwe. Ndabwira umuntu umeze nka Abrahamu, ibicaniro wubatse bizakuvugira. Isaka azaza. Hari umuntu ndahanurira. Isaka azaza. Akira Isaka wawe, waba uri hafi waba uri kure, akira Isaka wawe. Ntabwo ari umugabo w'i Damasiko uzaragwa ibyawe Abrahamu. Ntabwo ari Eleyazari. Eleyazari ni umugaragu wawe ariko siwe mwana wawe. Umwana wawe Isaka uzava ku rukiryi rwawe niwe uzaragwa ibyawe. Uyu mwaka wa 2026 reka urebe Isaka wawe. Imana igusetse iguhe Isaka wawe. Ubirebesha amaso Isaka wawe umubone. Akira uwo mugisha. Akira uwo mugisha wa Isaka. Imana igukorera ibitangaza. Izana abantu b'imuhengeri. Turasengera uyu murimo. Numvise Imana imbwira ngo dusengere ministere. Hari hano uko Imana iri kwagura hano, ari kwiwagura no ku isi yose. Zamura uyu murimo mbyumve kuri kuzamura. Sengera ministry yisengere. Turasengera igicaniro cy'uyu murimo ku isi yose. Turakura ivu kuri uyu murimo mu izina rya Yesu. Igicaniro cyake mu bihugu bitandukanye. Imana ihagurutse abantu b'abanyabicaniro, abantu b'ukuri. Ntabwo ari ababivuga, n'abari byo. Haleluya. Abanyabicaniro Yesu niwe ubazi. Abantu bameze nka Korneliyo, abantu bahagarara bagakora ibikwiriye. Haleluya. Amazi ari haratemba. Mu mitima yumye ari haratemba. Mu bugingo bwihebye ari haratemba. Oh Jesus. Turagukomeye amashyi n'impundu Yesu. Turagushimiye kuko utugiriye neza. Turubatse igicaniro. Mose yubaka igicaniro kuva 17 ahita ngo Uwiteka, the Lord is my banner. Uwiteka niwe bendera ryanjye. Aho hantu ahita Jehova Nisi. Haleluya. Nkuko nawe uyu munsi Imana igukijije abanzi, Imana igukijije ingwara, Imana igukijije icyo kibazo. Ubaka igicaniro
uvuge ngo he's my banner. Hallelujah. Jehova nisi, turagukomeye amashi Yesu. Aya ni amashi yawe.